Mbua yekwatiwa Kunengane Aimi maendana kwiyumbanisya mbanda Silikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muviani uimi niyanyaiikya Mbeu ya tani imwe na ile Kwi Aimi onthe kauntini ya Masaku kwongela ngetha Walany'o kwa Mbeu ya mbemba mboso na ndengu wambiliilw'a ni ngavana wa kaunti ya Masaku Masaku Wavinya Ndeti waumy'a witano Kwi Aimi kwendea kwiyumbanisya mbua kana kuukitana na thina wa nzia ula withitwe wi mwingi kwa enthe kauntini ya Masaku Dan. Gavana wa kaunti ya Masaku Masaku Wavinya Ndeti na kavindani kala wakusiwa kwambiliilw'a kunyaiikya kwa Mbeu Kwi Aimi onthe va kauntini ya Masaku niwakulia imiasu matume Mbeu nonesa na kuema umithosya nikenda kuendeea na kuendeea nzia na kwitha matono kwata ngetha mbingile ikameta na ivindani ukite kwa uni mukulia kwa ndaiya Mbeu nino na nengane 110 tons na itina nengiwe ni Red Cross ina fauni tuongelile inge twanengane Mbeu isi sionthe tunenganie is more than 125 tons. In fact about 130 tons sia Mbeu ilangu nenga andu maitu mabande teikengwete na wasiwasi ngaino kutwetea mbua twibange tubande nundu liwo ana wauma mwingi mwikateleme ona kaunti ya Masaku no tuthoa tuiyenesa tisawa nikenda withi andu maitu makwata liu mwingi mayu nengane kuyanza kana mayu tambesa nini kwau yene vinda ya kwima andu mathi maime wangini wathingilila kana Silikali ya kaunti ya Masaku nimeendea na kwikia mawalino mao ketha kiwu nikenda kwikithikana ivindani ya mbua kiwu kingine cha kethwa na kutetheesya Aimi ivindani ukite kutwaisya maundu mane ma kuendeea na uketha ona ivindani la mbua ikwitha itaendeea na kuwa hapa kwa kaunti tutafanya kazi na nyinyi ndio tuinue ukulima. You have heard I'm doing, in fact I did 16 dams before then when I came in as a governor. Kuna zingine pia tumefanya, and as we speak now we are doing more than, in fact there are supposed to be 80 dams desilting. Ni vile tu zingine ziko na maji atungetoa hizo dams. We need to train our people on irrigation badala ya kuharibu nini maji. Na hizo dams tumetengeneza tuweke pia samaki. Tunaelewana? In those dams maji ikiingia tuweke nini samaki. Tupande miche wapi hapo. We can have youth groups, women groups, yeah, wajipange wapande miti hapo. Hiyo miti sisi badala ya kwenda kununua kwa watu wengine tunanunua miti kutoka kwa watu wetu na tupande miti ya matunda. Nake munini wa gavana ula waneno ivindani yu ni wakulia thukumi onthe va Silikali ni kaunti ya Masaku maende na kuata gavana Mbeu ndini wa kithito chake cha kwailia uthukumi Silikali nino kaunti ya Masaku daweta kana vya mumeoneka mena ulelu ndini wa uthukumi wo nzia na chathi ila nizi department ya lands nondo mainewa orders ni governor I was there. The rest ndio nondu tito naimbwe governor bana baitu kabe maofisa matevo ati ukaungama ukasoma aba uipendo ko isisi au yethi andevo abana work on that and your excellency I've realized even the officers who are here on a makarate work departments with the anono mome uthukuma adwala me ukunenga they might not be here. Watu hawezi kuja hapa na wako hapa. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumubanza wa mwako wa White House kauntini ya Masaku.